Ndagusuhuje nanone kandi nkwaye ikaze wowe udahwema kudukurikira kuri YouTube channel Kwiga Indimi TV Rwanda. Tugeze ku kwiga igifaransa ni isomo ry'173. Niba udukurikiye ukaba utarakanda subscribe yikande nonaha kugira ngo ujye ubona izindi video zacu zose. Reka dutangire isomo ryacu ry'uyu munsi. Turakomeza turebera hamwe ya magambo dukenera mu buzima bwa buri munsi. Aha dufite ijambo armoire. Armoire, akabati. Armoire, akabati. Aha dufite ijambo demander. Demander, kubaza. Urugero nko kubaza umuntu ibintu, c'est demander. Kubaza. Ici nous avons question. Question, ikibazo. Question, ikibazo. Ici nous avons ha cyangwa se souris. Ha cyangwa souris. Imbeba. Ushobora gukoresha ha cyangwa ugakoresha souris. Imbeba. Ici nous avons froid. Froid. Konje. Bivuze ngo gikonje, umuntu konje nawe abari froid. Ici nous avons mentir. Mentir ivuga kubeshya cyangwa se ugakoresha tromper. Tromper nayo ivuga kubeshya. Mentir cyangwa tromper byose bivuga kubeshya. Ici nous avons méchant. Méchant ivuga umugome cyangwa se umuntu mubi. Umugome, umuntu mubi ushobora kukugirira nabi, c'est méchant. Ici nous avons mauvais. Mauvais, bibi. Ibintu bibi nibyo twita ngo ni mauvais. Urugero tuvuze mauvais comportement, ubwo ni imyitwarire mibi. Comportement ni imyitwarire. Twavuga mauvais comportement akaba ari imyitwarire mibi. Ici nous avons sale. Iyo tuvuze ngo ikintu ni sale, cyanduye. Sale. Nituvuga les mains sales, ubwo ni ibiganza bigize gute? Byanduye. Ici nous avons méchanceté. Méchanceté, ubugome nibwo twita méchanceté, ubugome. Continuons. Ici nous avons garder. Garder bivuga kurinda cyangwa se kubika. Kurinda, urugero nko kurinda umutekano w'ikintu, c'est garder la sécurité de kurinda umutekano w'ikintu. Ariko nk'umuntu avuze ngo garder les cahiers, kubika amakayi. Ici nous avons épargner. Épargner, kuzigama. Épargner, kuzigama. Iyo uzigamye amafaranga urayabika kugira ngo uzayakoreshe mu gihe runaka uyakeneye. Ici nous avons criche. Criche, ikibindi nicyo twita criche, ikibindi. Ikibindi kiba kibumbye mu ibumba ari kinini, bakagishyiramo ibigage, bakagishyiramo amazi se n'ibindi. C'est criche, ikibindi. Ici nous avons buwari. Buwari, ibinika. Ibinika niyo twita buwari. Ici nous avons deux. Deux bivuga kabiri, umubare kabiri, deux, kabiri. Ici nous avons corps. Corps bivuga umubiri. Corps, umubiri. Ici nous avons cri cyangwa se frais. Cri bivuga kibisi. Nanone frais bikavuga kibisi. Iyo tuvuze
les viandes crues aba ari inyama mbisi. Twavuga les viandes fraîches akaba ari inyama nazo mbisi. Ici nous avons légumes, uruboga, légumes, uruboga. Ici nous avons buffle, imbogo. Imbogo niyo twita buffle. Continuons. Ici nous avons prisonnier, imbohe cyangwa imfungwa niyo twita prisonnier. Ici nous avons être délié, niyo twita kubohoka. Hari ibintu byari bikuboshye bikubuza umwanya runaka, iyo ubohotse rero uba wabaye délié. Bivuze ngo je suis délié maintenant, bivuze ngo ubu ndabohotse. Ici nous avons bras, ukuboko, c'est bras, ukuboko. Ici nous avons voir, kureba cyangwa se kubona, c'est voir, kureba cyangwa kubona. Ici nous avons trouver, kubona icyo ushaka. Hari ikintu uri gushaka urakibonye, icyo gihe c'est trouver. Tandukanye na voir ni ukureba cyangwa kubona. Ufata kureba n'amaso ukabona ibintu bitya n'amaso yawe. Ariko trouver hari ikintu washakaga none wakibonye, ubwo ni ukubona icyo ushaka. Ici nous avons être visible, ari byo bivuga kuboneka cyangwa se kugaragara. Être visible, kuboneka. Iyo uvuze ngo c'est visible, uvuze ngo biragaragara. Nanone tukavuga apparaître ni ukugaragara, nabyo ni ukugaragara. Wenda umuntu ntiyarahari nimwamubonaga none muramubonye ubwaragaragaye. Apparaître, ubwo nanone akaba abaye visible, kugaragara cyangwa kuboneka. Ici nous avons décembre ni ukwa 12, ukwezi kwa 12 nizo twita décembre. Ici nous avons moustique, umubu niyo twita moustique, umubu. Ici nous avons doucement bivuga buhoro buhoro, doucement, buhoro buhoro. Urugero umuntu ashobora ngo caresser doucement, gukorakoraho ku muntu, urugero nko ku kaboko, buhoro buhoro, doucement, utamubabaza, buhoro buhoro, neza. Continuons. Ici nous avons ouvrir bivuga gufungura cyangwa se kubumbura. Urugero iyo tuvuze ngo ouvrir boucle ni iherena. Ouvrir boucle, ubwo no gufungura iki? Iherena. Ouvrir œil no gufungura ijisho cyangwa kubumbura ijisho. Ouvrir main ni ikiganza. Boucle ni iherena, œil ni ijisho, main ni ikiganza. Ouvrir main ubwo aba ari ukubumbura ikiganza. Twavuga ouvrir livre akaba ari ukubumbura igitabo cyangwa gufungura igitabo. Ouvrir, gufungura cyangwa kubumbura. Ici nous avons manquer ni ukubura, urugero nko kubura ikintu, c'est manquer. Ici nous avons disparaître nayo ivuga kubura, ariko kubura kuba ikintu cyagaragaraga cyarangiza ukakibura n'ubu kikibonesha amaso, icyo gihe habaye icyo bita disparaître, kubura. Ici nous avons chaque, buri. Iyo tuvuze ngo chaque tuba tuvuze ngo buri.
urugero mvuze ngo chaque fille, buri mukobwa, chaque, buri. Ici nous avons définitivement, définitivement, burundu, définitivement ivuga burundu. Ici nous avons fruit, fruit urubuto, ariko urubuto rwo kurya, urugero ironji, pera, n'ibindi bya mbuto turya, nibyo twita fruit. Hano hakaza kandi semence, semence nayo ivuga imbuto, ariko si imbuto zimeze gute, ni imbuto yo gutera, imbuto bahinga, niyo twita semence, mu gihe fruit ari urubuto rwo kurya, amatunda, ibintu nk'ibyo byose, amapapayi, fruit. Ariko twagera kuri semence bikaba imbuto yo gutera. Ici nous avons pierre, bivuga ibuye, pierre bivuga ibuye. Nanone hakazaho caillou, caillou nayo ivuga ibuye, ukoresha kimwe muri ibi, pierre cyangwa caillou bivuga ibuye. Continuons. Ici nous avons dire à quelqu'un, dire à quelqu'un, iyi ni quelqu'un mu buryo buhinnye, quelqu'un ivuga umuntu, kubwira umuntu, dire à quelqu'un, kubwira umuntu. Ici nous avons raconter, raconter, kubwira cyangwa se kubarira, urugero nko kubwira inkuru, kubwira umuntu inkuru cyangwa se kumubarira inkuru, c'est raconter une histoire, kubwira cyangwa kubara inkuru. Ici nous avons prêcher, prêcher, kwigisha ijambo ry'Imana, ibyo twita prêcher. Ici nous avons empêcher, empêcher bivuga kubuza, urugero nko kubuza umuntu gukora ikintu, c'est empêcher. Nanone ushatse wakoresha ijambo interdire, interdire nayo ivuga kubuza. Ici nous avons défendre, défendre ni ukurinda, urugero nous devons défendre notre pays, tugomba kurinda, défendre notre pays, igihugu cyacu. Merci beaucoup mes chers amis, reka tubonane ubutaha mu isomo rikurikira.